Na ndo mwancho murigereri bono ekerogendrete kwego kya kobwatia mirobero nsigetaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii niko cyaragire Chinsa Ikomi cyabona mugoroba ekerongo kwarigania semese Amayia eriyo nkumanya ina kwariganirie asenchera ereyo bwenge kerbona manga gendrete okorekana imense ya Kenya ekero muraibe kya makia ODM Raila Amolo Odinga agendrete kumerana na baraikorwa se county ya Migori eriyo gokwanera amangana au ayarengete okwegenderia buna kama kia ODM na baigo obo mobwazimio la umoja wa Kenya ase obwagare numuraiwense Dr. William Samoei Ruto hinyora nigara senseria ya Tanzania chinga kia mokanybo muraiwense Rigathi Gachagua amana baraibande korwa se serikali ya Kenya kwanza baikira na somega bwa matanga ya mo asensemo ya Kipkelion East Imeye County ya Bomet ne chinga chinga monongo kwarigani asemese amayango manyia senchera erejo bwenge kanongo hinyora sensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital ya sensemo ya YouTube tunyarwetra Ndizi TV News na sumutandao Twitter na bogo tweetwetra @Ndizi TV News iro togendere gosanga na boigo kwemanya mange. Mwanchi umuriro rito kubwatira nera soko ene KHP chanerio gicha wekere nigakoro kwa Abigail Nyanchama na nchiri tariane Everlyne Osero sanga na intwe goika omario kukwari nto ya chaka senchira ya bene awase omuiborio ya maserieta Lucia Kemto korwa sensemo ya Nyakobaria ebungi ya kitutu chache South Imeye County ya Kisii agendrete kuboria baraina boigo abasamaria bayawe sokya na komokonya gusira abana baye asensemo yechsemi korengana Lucia ni oteba nigo awetera chinga chingongu cyoko basira abana baye batatu anemagega mugako yego sirana kumutigera egurubeyo nabono nigo omwana oyo muyo somase skuru y'abanyaruka ya Nyabururu asekrasi ya form 3 abete kago seriwa asare isiko na nigatere na tabwati inchirende umoroki uyo arabega kwira na gucya seskuru nigo aganetie obokonyi wechiringi chiribu 35 misano eliyo mwano yabega kogende skuru na kwegendereria na masomaye okwana na Ndizi TV nigo boigo mwano yo abaga korokia okorera kwaye gucya sabara ina boiga basamaria baya na kugane bakomokonya eliyo nera ira ne skuru na osoma buna abana bande asalireira yo gucakobeka omukia asa masomaye nigo mbwate shida ya abana umwana oseriri ore isiko mbwata abana batatu yo mocho mo Kenyatta University no yonde Kenya nini Kisii Polytechnic iga once wakana school fees no yondo gosoma Nyabururu asereti we fees pi atabuta base koira na uchiororo ndarakilia one nare gusabesa baraiba minto ngo basaba obokonyi timbu atinchirende tato mwaba abana bagasirete agantiga nchebiye kaninche gushugulikira abana barakini yaikeire sena amigekire tinko nyara tinda nyora muntu ko assist efisi yega na temete kumnyoke so morayo itonga tebungwa ende so moiborioye omoibori aganto mangangende se akange namba nganga kere drive sime lakini driver anja nkonya okugani kwane sengenjo bano omwana oyo gatari gocho school pi na tegete abaminta baraiba minto ondora igwa masabane osama sabo igoro ya mabera yo mwana oyo iga bankonye gero mwana oyo iga airane gochie sukuru ta sengenchonja ikirete mpaka nganyora tegete go tamano eno go tamanga chiko mobwatera daraja 2 kwa majina ni Beldina Bwari niko form 3 hapo Nyabururu Girls High School niko nje juu nilifukuzwa school fees ya 38,500 na mama ameshindwa kunilipia juu ana pesa. Nilikuwa naomba msaada kwa watu hapo nje wenye wananisikia waweze kunisaidia niweze kurudi shule kama watoto wengine. Kama unaweza nisaidia nirudi shule nisome kama watoto wengine, nitatia bidii kwa masomo yangu na nitahakikisha nimekuja kulipa kwa mzazi wangu.
Omukonyi wa murai wense Rigathi Gachagua nigabaga kora barai bande kurwa serikali ya Kenya Kwanza asowekirana sumuyega bwa matanga yoko mwenia wakili Vincent Kipkoech Mutai asensemo ya Kipkelion East Meye County ya Bomet okwana chinga kiecho Gachagua nigabaka gukwanire guru murubiri oinua jamii oyorengete kubakonya abagotu abale no barema no bigo bali batari kwenyara asekeriane kyabuna omurubiri oyonigo ogendrete ase chinsemo au na kuboria abarai bonsi kubwatira nakwene kyabuna abantu bonsi bari igoro ye myaka 52 babeire bawesokya na kulikiwa ase omurubiri oyo. Mambo ya inua jamii, mambo ya wazee over 70 years. Tulipofika pale walikuwa na ngoja mwezi 10, mwezi 8. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na hawa. Viongozi walikuwa kwa rege, wanacheza rege. Sasa akina mama wazee wanaumia. Rais ametoa amri, tumelipa kila mtu up to date. Tena amesema by 28th of every month wazee wapate haki yao, na ndio watakuwa kwanza kupata, ndio rais na mimi tupate na hao mawaziri. Treasury wakisema hakuna pesa ya kutosha, tunasema toa ya wazee kwanza wapate, sisi wengine tunaweza ngoja. Sisi tunaweza ngoja. Sisi hata tukilipo tarehe 5 tarehe 10 iko makosa. Wazee by 28th. Lakini tumefungua second phase ya registration. Kila mtu amefikisha miaka 70 aandikishwe apate haki yake. There is no discussion. And if that is happening in Sotik, Bwana County Commissioner, there is a problem. You need to find out and tell me before I go what is the problem. Nani huyo anabaguka kusema ati iko watu wachache? Hakuna. Bona umefikisha mwaka 70. Hata kama the whole of Sotik wamefikisha 70, wapewe wote. Na kubwatikana nogoseri wa kwegati y'abachumbe kurwase kyama kya ODM nigo omukonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua amona baraibande babeire bakoyikeria engane yo na komochia oburai bwe kyama kya ODM asekeria bagikire na tana nokugania kwerigeria libaga lya barabuoboka abanyene nigo nonyana Gachagua abereka gokwanira igoro yechingwana echo chigendrete gati ya serikali nenseme kwamerera serikali na taona chingwa necho chitibwati engenchende yonsi kerobono abara ikurwa sekia makia ODM gusabo mabwazimiola umoja one Kenya abagendrete goserwa. Hapa wakati mwingine uchaguzi ukiisha watu wanataka kugawiwa serikali. Na mimi kama mwakilishi wa kule Igembe, wakati ambapo naenda kuonana na rais ili anisaidie, na muomba anisaidie msaada wa wananchi wangu. Lakini tumeona kuna wabunge ambao wamefukuzwa kwa chama, ila hali kuna mzee hapa anataka mazungumzo yaendelee, yeye mwenyewe anufaike. Bwana Deputy President, ukirundi kule taja ama sema haya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa tuyaache, sababu ni kujifanya tu. Ile hali mtu anajitakia yeye mwenyewe, hataki wale viongozi wengine ambao wamechaguliwa waweze kunufaika na wanufaishe wananchi ambao waliwachagua. Ama namna gani? Sababu sio vyema kama mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na rais na niko kwa chama yako, wewe ukuje unifukuze sababu nimeweza kumfikia. Lakini wakati wewe unataka mazungumzo, wewe ufukuzwe kwa chama. Hayo mambo hatutayakubali katika taifa hili, na uchaguzi ukiisha, umeisha, unaanza kujipanga kwa uchaguzi ujao. Asanteni sana. Thank you so much. Mheshimiwa Cherorot na familia yako. Huyu mtu, he is not genuine about any dialogue, any discussion. Because Ekiombe yokorwania mariogo yogotinde imense ya Kenya na kada nigo kene kiribuna mariogo ayo akoirera abantu gotemanya akorokwa buna fentanyl ataraika ime yense ya Kenya eyamagega yobotkibo ime gokorwa magega yebipimo bikebya mariogo yogotindwa koirwa korwa sensemo ya pwan na gokorerwa obotuki bwimekegima ase yanyorekanire buna ebipime byo nigo bitabwatia gose nigo bitari amari
marioga ya koirera abantu gutaimanya nani gago chamagega yegati abasae gose chibicha na baigo chi video chegati abasae korwa sense moya pwani korokana se emitandao bare bakorokana batemanyeti ase abateneri korwa se kiumbe kyo kyanakada abateru nani go baragendere kubwatrana ne serikali ase ogokora obutki wemekegima kubwatkana na mariogo yo gutindia. State that we have not found any reported fentanyl case. You know, the fentanyl is the drug which we really suspected could have been the cause of this. And as you know, it is a very dangerous drug. Countries where this drug has been reported has shown very devastating effects. As NACADA, we will work with the Pharmacy and Poisons Board to see that those drugs that are prescribed go to the right people and that they will work out in a professional way so that they are not abused in any way. Kwa hivyo nashukuru sana kwa hii natija ambayo imetoka kwa hatuna fentanyl. Fentanyl ndio ilikuwa ina wasiwasi mkubwa sana kwetu. Lakini tumenukuu matatizo. Bwana CEO amesema hapa matatizo ya kupata ile poly drug use ambao watu wanachanganya. Nafikiri kama pia maswali yenu yalikuwa sawa sana ambao inaambatana sambamba na hii ripoti kuwa baada ya hapa tufanye nini. Abagavana korwa se kiombe kia Lake Region Economic Block bakora wanu munyakerogobo uyibigoro mugavana we county ya Kisumu Anyang' Nyong'o nigo bagendrete no musangirikano bwo kwanira igoro yobutukano bwabere bokoenekiwa ase obo osasobore mibwembesi anena sechi company chiesukari musangirikano gendrete gokorekana aime ye county ya Kakamega oyokagaire koira amatukabere litkoria rero nabo igo litkoria angyo nigo omugavana county ya Kisumu abereka gukwanira egati yari abarengete ko korigereya mono aso musangirikano yo eriyo kweneki abuna banyorire richiburi gukore mechande yabere ege kwenekiwa. I am glad to note that in the program we shall have an opportunity to unpack the task force recommendations as we craft a sustainable way forward. As leaders, we wholly supported the proposals contained in the report and committed that one, we shall invest in an integrated industrial park anchored in the Lake Region in the sugar industry. And I'm glad Yuma Muhwana is here, who is the boss of aggregation and industrial parks. We need an integrated industrial park anchored in the Lake Region in the sugar industry. We shall support the establishment of an independent sugar industry research station for agronomical research and vouch for the reinstatement of the sugar levy fund to support research. We will urge the national government to cede state-owned factories to the private sector for efficiency, profitability, and sustainability. Government is bad in doing business. Let us give business to the private sector. Let us create infrastructure. Let us have good policies, financial and otherwise. Let us make sure the environment of doing business in sugar is enabled by the government, not Ekiombe kyo getenerete obotuki bwa mariogo mense ya Kenya kemurinigo kiaganire serikali agoterenio kubwatwa kwa mariogo korwase Chinsa cheisko erigo konya asogokeya egurube anena sensemo ya makabesa kunangano moteneri we kiombe kyo Professor Elijah Songok nigateruna egetamukire kyo nigo kere kiengenchene ne mense ya Kenya ase mono kera chigo konya abamanyi asoko ikerania amaganire serikali. 80 to 90% of drugs that are being used, or pharmaceuticals used in Kenya, are imported. This is not a good state of affairs because it's not sustainable. And again, we have to put in a lot of foreign exchange to be able to import these particular medications. So here, we are working in Kenya to see that we can save the country from that. Two is that the moment we get these products, we need a market to be sold within Kenya and within the region, because it will not help if we are making products and then a product is brought from another country to Kenya to compete with ours. So we need protection.
Egati ababwatani korwa sebya mebyo birense yobomo bwa Kenya kwanza gati abekyama kya Mani National Congress ne kyama kya Ford Kenya nigo ba mumochirie umuraibe ogose umurike munene bwe kyama kya United Democratic Alliance UDA Cleophas Malala asogota babuna ebya mebyo bibebi watananeka nagosoa ase kyama kya UDA nigo batebire bune inenchira yemo yogosiria abakenya nene korwa se orogongo rwa Western nagosiria okwege na kuburai wa umuraibense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto nabona nigo bamuganire Malala gutuguterare ngwane yo na gusaba amabera asaba bwatani abo. Niambia wa Kenya kwamba Cleophas Malala amefanya wa Kenya wameanza kuchukia Ruto. Ruto ameanza kupata chuki kama rais wa Kenya kwa sababu ya Cleophas Malala. Yeye wakati huu ilikuwa ni nafasi yake mzuri ya kwanza kutembea kama ni Ford Kenya ikuwe strong iendelee kusupport Ruto. Kama ni ANC ikuwe strong iendelee kushikilia papa nani Ruto kama president. Huyu Cleophas Malala atoka Western. Anataka vyama vya Western vikuwe folded. Wakifukuza yeye kule UDA atarudi aende wapi? Hiyo maswali Cleophas Malala penye huko ikufikie na ujiulize kwa makini sana. Ukifukuza UDA leo hii utaenda kwa nyumba ya nani? Kama unataka nyumba yako mahali penye ulizaliwa ibomolewe. Abakore miremo ase company ekorosi chitairi ya Baroda ensemo ya Isinya imeye county ya Kajiado nigo bakorero mugiro wemiremo asikere bakwemurunganiria amazingira mabe nabo igo ogotakanwa emesara yabo ase ekerengo kibwenerete nigo batebire buna amagani yabo gwikabega gwikiraniwa elinde bamanye koirana ase emiremo yabo ase nonyana bamochirie oboteneri bwe company eyo ase ogotarigereria afya yabo. Chakula 2000 tunakuwa tunacheza tu hiyo game. We are not going anywhere. Kitu ingine safety. Mtu unaweza umia unakatwa kidole, kuna watu wengi hapa wana vidole. Ukikatwa kidole wewe ndio unaenda kujilipia na ukijaribu hata kurudi huku umepona unaambiwa just to go back. Facilities hapa hakuna. Mtu mmoja wenu sasa akiumia hata dawa ya kichwa uwezi bara. Kwani ni kampuni gani? Ya pili kuna department sasa inahitaji protect these things. Equipment kama clinic. Hapo ni uko high heat of 11,000 and above. Unaweza stay 12 hours hapo uniambie huyo mtu atakuwa sawa. Unalala unaingia kasi saa 2. Unatoka saa 2 ya asubuhi. Are you a real person? Hapo wewe ni mtu wa Homoerio bwa Amayia Chinsa Ikomi asenchera ere yobenye kurenda mange ntogenderete gukwarganiria yura chikonyora asenchera yobwikirano kirera arage enseyemo nabo igo Chinsa isato chia mugoroba abunara leto asore nere Frida Kirbo ekarabara bakubwaterana nerende mo Stephen korwa sensemo ye chikosori biamana sogo chora kubana inche na batwa bwaterana koine kyamangana goikeire na barabon kubakira ngambia mono yendra kubwati miroberiansi yetaseni kya Ndizi TV asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News asu mutandao Twitter @Ndizi TV News ero togendere gosanga nabo igo kwemanyia amange Abigail Nyanchama nero nekia chibichanerio gichya wikira senchira ya bene na inchori tariane Everlyne Osero twaro bulgereri buro bya embagoroba erenterero nabo igo weekendi erenkia.